Kitabu cha Joshua mrengo wa 10 nafungaye. Huyu ndio mtalo wa tambari ya Manase, ambaye were ni mwana mjero wa Josefu. Makiri mwana mjero wa Manase, kiza ambaye were ni baba ya Gileadi. Agera Gileadi na Bashani, wakukala yore ni mtu wa viha. Yosemea mserero wa zuwa, ikigero watu angina ambari ya Manase, kulengana na damu wao. Awere ni atua koloza, Abiezeri, Eleki, Asirieli, Shekemu, Heferi na Shemida. Ando ao anaalume angina lukolo kwa Manase, mwana wa Josefu kulengana na damu wao. Vikara Zelofehadi mwana wa Heferi, mwana wa Gileadi, mwana wa Makiri, mwana wa Manase, wale Kanaana akilume bulu, la wale wajaliwa kupata na akiche hakee. Awere ni Mala, Noa, Ogila, Milika na Tiriza. Makuza mbele za mlombele Azare na Joshua mwana wa Nuni na ovilongozi na makiambira. Bono mlagiza Musa upe mtalo hangungana ndugu zeho. Bali Joshua yake hapa mtalo hangungana ndugu ze babi yao. Kulengana lagizo Rabwana. Gonya kura. Iriyo gorero atu ambari ya Manase. Were ni vihande 10 jatisi. Mbali na insi ya Gileadi na Bashani. Iriyo kala ikivuka Jorodani. Kwa kukalo wana akicha ambari ya Manase mapata mtalo hangungana wana akilume. Insi ya Gileadi. Wale ni watu wengine lukolo Manase. Sehemu ya Manase yanzira Asheri kwenda hata Metati kwa ng'ombolero wazi wa Shekemu. Kwenderera kwa mwaka hata kwa atu makalao eni Tapua. Insi ya Tapua wale ni ya Manase ela omuzi wa Tapua romu hakanwa Manase wakala ni wambara Efraimu. Gonya umuhaku kitaramuka kwa mwaka hata kazuho kakana. Hao wakala na mizi Efraimu. Rio kalakaiza yo mizi ya Manase. Kwa luhande lwa kwa vuri. Lwa kwa zuho. Gonya muhako wa Manase ukikira na luhande lwa kwa vuri. Lwa kwa zuho na ukihakira baharini. Yo insi ya kwa mwaka ya kala ni Efraimu na ya kwa vuri kikala ni ya Manase. Insi ya Manase ya kwenda hata baharini na ikihakana na Asheri kwa vuri. Na Isakari kwa ng'ombolero wa zuwa. Kiza kwa Isakari nako Asheri wanasema kala na mzi wa Betishani na vijijije, Nebulemu na vijijije, na atwa Dori, yani na Fotidori na vijijije, na atwa Enidori na vijijije, na atwa Tanaki na vijijije, na atwa Megido na vijijije. Atambari ya Manase kama dimiro kuihala ya mizi iyo, kwani wakanani mazunya, kwa kukala kwamba maendeleo kuishi mumo. Na wa Israeli maroho pata nguvu zaidi, lazimishwa Kanani mahendere kazi, ela kama ingire bule. Gonya watu Josefu makina na Joshua makimwamba. Kwani unuza fupa kura mwenga, na muza mwenga here mtalo wehu. Iza wafanji, kiza bonofu hasa jomu. Joshua kazigize kamba, kala muanji hata yo insi ya mirima ya Efraimu kai mtosha. Bukani kotakani, mukazitemere, hatuka iza yoisi ya iperizi na arafa. Watu Josefu makiamba. Ensi ya mirimani kaifutosha bule. Kiza wakanani makalao kolondani, kuko Betishiani na vijijishe, na kuko Dotora Jeziri lim. Osima na magari gajuma gafarasi. Ndo Joshua kina na nyumba ya Josefu, yani Efraimu na Manase akamba. Nini mwanji, kiza mna nguvu, kamundapata sehemu mwanga tututu. Ela mdahala hata yo insi ya mirima, iliyo na saka pia. Itemeni na muihala hata kwa mwisho kamari. Ujeri wenye, mdainga wa Kanane, iza homana magari gajuma gama farasi. Kiza mana nguvu. Watoto wangu we,